Borong Ganang Sir Sunil Devarma, ex-convener JSCCS. Sir, please Faizadi, stage on. Tabuk Chini Norway Rogno, Risha Tai Kumtrang Baike Lamsognai. Volunteer Rogno Poizavo, Chini Norway Rogno, Risha Tai Kumtrang Yafana Bagay. Borong Ganang Sir Advocate Anthony Devarma, human rights activist and ex-convener JSCCS. Sir, please state of Faizadi. Jotana yafa khorok baidi. Paiding kangke cheng tabuk chini opando na chengnai rechamung teng shabai. Rechamne bodoleng kha Tripura State Academy of Tribal Culture ni rechamung bodol ro. Paiding kangke na reading by shidi. Tai borong ni ukumo Montfort School ni ready tongdi, nong ni group songi bagai. Tei chini jadu college bodol ro ready tongbai di noro.
Susila. Hello, hello. Hello, Chi. Hello. Hello, Chick. Hello. Hello, hello. Hello. One
जों tabuk Chini Paishok Pajak Professor Shukendra Debbarma, HOD of History and Kokborok, Tripura University, Agartala, Sir Nono Koijao, stage of Hainabagi. Okay. Chini Sir Dr. Bijay Debbarma, President TDWS ni Sir Nono Bokoijao, stage of Hainabagai. Jotoni Yafa Korobdi. Hambai Chini Rajabnai Bodol no Khorang Norongni Khorang by Chini Opanda no Majang Rema Bagai Belai no Kratok Suka no Rajabmani. Tabo Monfort School no Poizao, Norongni Rajabmani Bagai. Nakardi. Jongsin Norway Ograno Lamsoknai, Risa Tai Kumtrang Baike. Jotono Yafa Korokdi. Jotoni Kisha Yafa Korobdi. Tabo Monfort School no Poizao, Norongni Rajabmani Bagai. Mon pore jadu poliza rongo ready tongna bagai Koizao.
Hambai Montfort School. Chini Jadu College singer Manganang Anil Debbar Masarno Koijo Panabagai stage. Zotono hambaya pharo hayu hani sarukna sango bitini ang tini reservation sekang belai bekha tongthokjak jinisni naroi phajaksini porongborang sono osani logi o tongnai parwa semasing yesing dosong khasing tongmai so belai agini haima tongjaka khadotong opono kaisa tibra sane belai sini motor abang khakabu gantabu bersama. Naiba, naithok langmani naidi, siniha, habong thai sini tebo buk sini mojang langmase naidi. Mojang langmase naidi. Susule warmani dingra sampai o bari o kaima bo kumari sobai sekang koilano tini phai manjang nai naruai rongno khabai lop sawoi hambang o jadu orangsa jadu rangsa khangkai bo rangni bu mungsi jadu le khangkai bo builo manisi rangsang ni jadu sono tema ko khai bai lomani khu o jadu khapang le khasrang mani naidi kusum kusum Tripura hao siri sitini simi tonggai phainai ba Tripura hani besati prasayani siri sitini simi tonggai phainai o Tripura hani besati prasayani ini tui hayuni habusaruni salo kapang serang lai tunggu tong mabo kosoni toktu no kabo kosoni watu orang sa tini hai salo boy konto puri tongtu o jadu khapang le khasrang khado o jadu naidi o naide orang jamne jadu shong naidi tabule tongmate tongnani hinkhlai tabule chamate chanani hinkhlai o khapang go wan suk nang nai o jadu to khale ko som kai ba sao kadi to thu kai ba sao tong di ko buile to kha ko som ni ko khana khlai ka ko bui ka lai nan nang nai orang sa to thu sa ni ko khana khlai ta bo tong ma dei tong lai man nai o jadu som nai di kusule wati pang waslo kusu o jadu somba nai di khapang wansu o jadu som nai di khapang wansu anile jadu ni samong orono paikha joto lokono tewisa khulum baikhe joto
लाइखेनो हामबाय खोनाथाव केरसब कलांमा बागै ताबुक चिंचिनी मानगनां सर ER जीवन देव बर्मा जॉइंट कन्वेनर JACCS न लामसोगमों कोक साना बागै जोड़ाया फरखा যতনন লামসঙ্গ তিনি ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ অল ইন্ডিজিনাস পিপল 2023 फाइव मानजाक फाइनाय चिनर मानगनां प्रोफेसर डॉक्टर सुकेंदु देवबर्मा HOD हिस्ट्री ऑफ ककबरक त्रिपुरा यूनिवर्सिटी ते दंग डॉक्टर विजय देवबर्मा प्रेसिडेंट त्रिपुरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी ते मानजाक फाइका मिस्टर शक्ति जमातिया सीनियर एडवाइजर यूनाइटेड त्रिपुरा फोरम ते मानजाक फाइका एडवोकेट एंथनी देवबर्मा ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ते एक्स कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी इंजीनियर गौतम रियांग एक्स प्रेसिडेंट त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी त्रिपुरा विकास देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन मानगनां सुनील देवबर्मा एक्स कन्वेनर जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी डॉक्टर काहमनक जमातिया सेक्रेटरी त्रिपुरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी ते सजल देवबर्मा प्रेसिडेंट यूनाइटेड त्रिपुरा फोरम ते मानजाक फाइका चिनर स्पीकर हिसाबै डॉक्टर देवदुलाल त्रिपुरा एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल NIT आगरतला ते जत बसंगो मानजाक फाइना ऑडियंस स्टूडेंट्स माय डियर फ्रेंड्स पुलानो I, on behalf of Joint Action Committee of Civil Society, welcome to you all in this special August ceremony of International Day of All Indigenous People. Singtini or platform Joint Action Committee of Civil Society, with the Baksa Saimiana, it's a non-political and secular organization. We have formed this society in the year 2011. नरगा पुर साइमना चिनि त्रिपुरा हावो आं किचा बसंगनि जॉइंट एक्शन कमिटी किचा बैकग्राउंड साइ खनारनाय तीन और जोरा तंमा बागै जोंगो जगा 2011 नो फिलिंग अप ऑफ ST रिजर्व सीट फॉर MBBS कोर्स इन द ईयर 2011 नो जे समय जों मूवमेंट खायका विथ द सपोर्ट ऑफ ऑल पीपल एंड ऑल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपुनो चिनि जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर्म खायजागो सिंस इंसेप्शन ऑफ दिस committee, we have taken a lot of activities to safeguard the indigenous people of Tripura. Abon modde tongo jung ko ekta je main je issue no ang tini ko ekta just short ke sai thanai since 2012 filling up all the direct recruitment vacancies in state government or joto recruitment vacancies tongma bagai bo jung bibhinna RTI collection khai jung movement khai ka abon bore khai ka जिनि उज्जैन तो प्लेस नि बुम रिटेन खाइना बगै 2013 नो आबन परे खाइका त्रिपुरा लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स बिल 2013 आप्रो जों मूवमेंट खाइका विथ द सपोर्ट ऑफ गिलमा पब्लिक रॉक चिनो ओ बिल नि अगेंस्ट जों सबमिट खाइका गिलमा एप्लीकेशंस आबन परे तो लैंड सिंस बिन लोगे लोगे विभिन्न सेमिनार बो खाइ तंजागो आबन उलो खाइका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 जो तोंसने कतर चोबा चिनो जॉइंट एक्शन कमिटी ऑफ प्लेटफॉर्म ने होते जों जोसने कतर चोबा एवं पब्लिक सपोर्ट बो मांखा ओ मूवमेंट खाइतेनी आबन लोगी तंगो द कॉन्स्टिट्यूशनल 123rd अमेंडमेंट बिल 2015 जेदा स्टिल इट इज पेंडिंग फॉर रिकॉग्निशन इन द राज्य सभा ताबो पेंडिंग तंगो ओंखाय सिंगिलामा सामु अबाहाय तांबतां हाजाक तंगो एवं फ्यूचरबो चिनि इंडिजिनस पीपल नि बागै जों अब खरां तिसा रेज खायने हिने जों कमिटेड तिदा चिन सोसाइटी नो गाय तिनिनि जे सेमिनार जों साइमन तंखा तिनि जे स्पेशल थीम चिनि इंडिजिनस यूथ एज एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटरमिनेशन
it's very important chini bagai tei abo ang sana thango chini o International Day of All Indigenous People is officially commemorated on 9th August since 1995 in recognition of the first meeting of the United Nations Working Group on Indigenous Population in Geneva in 1982. Okay, before 16 years ago, je somoy chinoro 13 September 2007 norok jotono saiman na jaga United Nations Declaration Right of Indigenous People o jaga article chini bibhinno safeguard ni bagai chini international je law no state of India ni je law no tei chini safeguard rimani je United Drip kaimani 142 article tongo jeta very important tinini je o topic indigenous youth agent of change for self determination abo belai kerungjak chini article 1 2 3 ro ngai singo jaga chini article 2 na 3 no ang just highlight khani musungo oja clearly sijak tongo chungki just chini paper o circulate bo khaka indigenous people have the right to self determination by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. Sino jaga totally sin safeguard bagai gilama 1 theka 42 je article sijak tongo nor go pori nai di gai o jaga sin gilama sin safeguard ni bagai gilama rai da o jaga sijak tongo gai ang tini o jaga chino special je seminar o majak phainai gilama panel speaker tongo boro go jaga tini detail dono sukrubai sanai kai ang lastly abono sanamu sungo je chini je joint action committee ni naharmung sudo jaga bibhinno gilama organization tongo ang thajingo sai khanariga jemon o jaga Tripura Engineer Society, Borok People Human Rights Organization, Tripura Indigenous Welfare Society, Tripura Doctor Welfare Society, Tripura Indigenous Lawyer Association, Tripura Student Federation gilama bodol baino mo Saramjak or Joint Action Committee of Civil Society. Sing je paithago tini noong ko sing abona demand khani musunga. We vehemently appeal and urge to the state government and the union government to fully recognize the ownership and protect our land, forests and natural resources and fulfill our right through the proper implementation of United Nations Declaration on the Right of Indigenous People, elaborated in Article 1 to Article 46. Okay, side by side, we also vehemently appeal and urge to the state government and the union government to incorporate the Kok-Borok language in Roman script on the 8th schedule of the Indian Constitution. Okay, ang tino jaga te further sanathalia chinoro gilama panel speaker rok tongo boruna tini ni o seminar ni o jaga main je speaker hisabe manjak phane gai ang paithago haino hai teisa hamba ya phare chinoro phai je manjak phane chinoro panel speakers je bibhinno organization hoite je representative bibhinno student NIT college TIT college Montfort school women's college in general college bibhinno hostel ni je phane rongno te electronic media rongno te chino joint action committee civil society no je choba churi nai job tono na hambai ya phare chini ni program no success khaito hinai nong thani khulum ya pore ani ko sigon se kok sam otona muthak jaka hambai jotona Belake hambai sir nini khanatotok lamsok mongkok ni bagai Friday hinge chung tini ni Indigenous Day ni theme no tuye tesa kok khana lai phainai laisa de war mani tuye Funkaham o panda o manjak phainai joto borom ganang naroi rokno nai tongnai okra chakra rokno te joto takhuk te bukhuk songno Jung joto saimanu 9th August thangke the World Indigenous Palaimung San Obon kha kaisha mari joto samung tangnai shikla shikli rokni yakhotomo bachamani Borok ni man thai ni shimi chubamung hangkai kaisha nangkuk mani thai o International Human Rights Law Tai abu hungke kaisha kotor shinimung
human rights instrument ni logi tongo human rights charter. O pandani nahar mungung kha chini indigenous dofarok ni manthai shakham te ring sring rogno naikoli tebo kujugoti chanani. It is the youth of today that will be responsible for shaping our future. Oyagulo ang joto shikla shikli rogno koktama kacharna muchungo tebo elem ganang sakno jubanani tai sakni yakungo bachanani fashingo ya prishanani ani koklok no ang orono pairinai joto no hambai. Hambailai saja berma, nini nama kok thani bagai. Hingga tabuk jungci ni seminar ni buka khab lainai. Faidi jung tabuk chini kokchap mung jora indigenous youth as agents of change for self-determination no tuyei chengnai. Jora ya fanai chini borom ganam. Jora ya fanai chini borom ganam. Sakti borom ganang sakti jamatiano. Jotono pungkaham kapang ne hamjakma oromanjak fainai joto sikla sikli rok ni mokhang ni kabang kuba niragonang sekang address khlainai norok sini thinang ni phikung bekere nirokno ang hamjak mung yapharo tebo ang tirini je O Pandana Ruwai Jinai, Joint Action Committee of Civil Society ni tang fangrok sengbahan dulzak ne haipana aranio special hamba yapharthai khursathai hongkai sini takhuk musang jibon deborma teboni logera tongnerok subanairok nirok ni saktharmung nirok ni jugal mungbai tiniwo seng tiniwo Joto hayung ganangui je salno kotor ninai palai nani bangui saklai rozakha International Day of International Day of World International Day of World Indigenous People Trini Osal 9th August Sangsar ganangui hayong ganangui palai jagai tongo song khursalang mane risalang mane song sini takhuk jiboni khugo mane welcome speeches song highlight khai mane khana kha haipone kisabono risa phinani musugo 23rd December 1994 omo 93 was haklai jakha 94 saklai jakha United Nations General Assembly by Klaiwina os halno palai jakne bangai 1995 9 August ni simikhe sangsar ganangoi tini osal International Day of World Indigenous People ni sal palai jagai tongo kepal kahamni kok sengtawok sinti prahasteo bahaino o hawa asainero ep origin bororok O hani busarok son of the soil song tiniwo o dage mungno yasagui song tiniwo palai lego omone motives engkha omone sangsamung concept engkha United Nations General Assembly ni tang phangrok ni mokolok kalaijak bahaike homale ha sakani Joto ha kotor kotor hayung kotor kotoro ha kotoro
जे original borok origin borok son of the soil tagrom disi tipra sawo sing tipra sarok tipra o hastebo sini haino gabang ma hawo like Canada, Australia, nini New Zealand hairogo te gabang ma jagarogo aroni soy borok kamai thangka. It was under threat, tremendous threat. Komori thangnaika baksa komori thangka at the point of extinct kamai bo thangbaika. Boni bangai borok no safeguard khainani bangai borok no haino hai rejuvenate khapinani bangai revive khainani boroni culture boroni identity borok ni je kamung sumung bebak no srungmung kok thairok no mothangai narak phinani bangai tiniwo omahai kaisa wasomung kaham United Nations General Assembly by najak mane tini o salo sung palai mani sung just celebration nei sung palai wani ta thangthung oma ani kobok mang ang joto siklarok no oro joto porejak college pore nai college paijak post graduation khlaijak university level of porejak higher level education porejak siklarok no ni thanang sanamu sugo nirok no sini tipras harok ni thinang taklai ni team nirok ayang nahori naiti you are to be an agent you are to be an instrument you are to be a powerful instrument that who can bring the changes the life of Tripurasa in all aspect in all area rang puisa was rungmungo culture sini kok thayo bebag jagawo sini political life lo socio-economic life o nirok se sini instrument bone bagai taklai ni je sini team omoseng banok mania sung joint action committee of civil society sung banok mania omongkha UN ni General Assembly wo tongnai ro koto tang phangrok bai o team no tv nai joto jaga no taklai ni 9 August palai jak thang hanoi saklai jak manisi hani baga time has come to make a resolution sung sini pakhabai smai tangani jora sotpheka tamani homole sini hani condition bini slai belai khe kharosusu sung no gorani wo joto borok no o ha sakawo asai phaikangke thangnani bangai borok ni kaisa fundamental right tongo joto borok no fundamental right fundamental of the people to shape their own life janija thang kusungo kathang tongnani bangai janija musuk teke sakni culture bai sakni kok bai sakni sini mung bai sakni pore mung bai gathaja khlaibinai one soknani kaham hamia one soknani dofaro naikini khainani sini kok thaino tisanani sini political life no shape khainani sini aje mungno omo bepak no sini thaniwo odikar rojak sing thaisingo sing pore thangka sini musang jibon de porma salangmani 1 to 44 articles General Assembly of UN by je sakhlaijak ar ne bebak enumerate khlaijak elaborate khlaijak phiawa sing trinugo freedom to live for their own well-being tebo tongo sing kaham hamya wan soknani sini thani odikar sini thaniwa sing no wan sok thai tongo sing tabo phiawa on the contrary sini hawo sini hasteo sing tama bundu khumale sini hamkhai ni bangai sini kok thai ni bangai sini political status ni bangai sini socio-economic ni bangai wan soknani sing no odikar rojagya khanang mani kok tok no pinjra wo sowoi okhui phra saronai kang phra khanai bo ongkhar bo thangmalia boni kono liberty kri boni kono power kri thik omo hai khlaiwinai Tripura sarok no soboi nar gajagoi tongo tabok nero wan soboi na de busa khanang mani ko sung sini future sini thinang tam nai bono determine khainani self determination khainani wan soknani kahamya pri senani simta khainani sini thaniwa sung odikar rojagya angi tongo tamani hole japro sung Tripura sani dofani hamkhaini kok sanai
Triprasani rang paisa ni kok sanai, Triprasani sikha unnayan ni kok sanai. Apro ke sino tamu khlai homale separatist. Has hegnai, has sekagnai, bissinnatabat, ugrobadi hahininai, sino dalbidal sil samung bai sono sikre oi tongo. Omasung mokol bai kalaija. Boni bangang tinirang belai dukho nangai sabo. We are psychologically broken. Sung already sung defeated. Sung therefore kese no go sewi nazak. Sini oti prasa. Time has come to hai no hai sung motivate kan ni sini saksaro thangsanani. Phari sung te sung kese tong lai lia. Sung bu sini hamkrai ni bangai. Sini dophanoti sanani bangai. Srungnani bangai rungnani bangai. Je odikar tongmani no sung silai sinai. Ya piri selai sinai. Bus kang thanglai siano. Tomani homale sini thaniya freedom rozaya. For example, kaise জ্বলন্ত উদাহরণ চিন্তাবক সভা চলাই tango sini kok brogno roman script by suinani sabu kok brog saba tipra sarok sabu suiba tipra sarok o kokno ba toma script by suinai bobo tipra sare thani si tongon batable tipra sa si determine khainani batable tam honle phatani borogle nirobona asuk bono or nibo bokrok dung plathai tongba sini odikar kroi takoro bokrok boni bangai amahai ke sungte busuk tongsinai ang belai du khonango tani homole sung psychologically belai sung wellness kroi sung psychological illness sung jepropan bubai sikri jagai thaisingo samani hai tok no sowui tongwinai okhui prosaro kang pro khanake tongmani hai khlaiwinai omohai khlaiwinai sungno sowai dar tongkha boni bangai ang kok kebama sana thangya tini oja UNO General Assembly by just haklaijak arni oja sini right sini odikar sini manthai sini khlaithai suno je power omani omotri ono sung tini o sung sithai tongo siklaro orni o sung kahama ke define khaija sung nugo o UNO ni je borok ni saklaijak mungo 4 forms of self determinations kai broi belai khe kotoro niwo sung suijak nugo niwo freedom to decide how we want to live. Freedom to decide how we want to live in our life. And to live, Tetam Saka, second authority. Third tongo support. Fourth tongo responsibility. Padi, first no one so freedom to decide. Sini kaham ham kray one sok nani sini thane odikar ojak. Thaisingo sabu. Sini kok no sini kok borono roman script by suine honani amo sini odikar. Sini right, sini freedom. Kini sono freedom roya. Omahai klaiwinai, sing tini o sini pore mani, sini serung mani, sini tong mung samung bepak no bini thani o ya pharjak bino singmani nangga. Sini thani omahai sopaika begging attitudes, begging mentality. Sing waisaba khelar mat, waisaba pustok somune, waisaba Gobindo Nogor, o office kai thamno singya sakta. Sti prasani kaham ham khaino song kisapan wan sogi simalia because sentaba we are bondage in our own land. We are bondage in our own land. Oh hasak awon sung bui be khajak sadin kroi phiok jakri freedom kroi seleng khatijak tamujaning ka saimalia wan sok thai tongo hani bangai sengte busu khajagai tongsinai phadi sung sak thalaisinai sini busani dukhino sasolai Uno authority roja gya khamata karai over land, forest and national resources. Sini titi edisi o busuk sen natural resource tong, busuk se forest resource tong, busuk se flora fauna tong, nini si tok sa tong mulai bebas naik tok. Kintu bore thani kono sini odikar karai, odikar roja gya. Tak porjonto sung titi additional full power ni sanglai siri khonglai ma tongkho. Whereas General Assembly UN ni je arne articles saka already borok declared khlaijak borok ni manthai borok ni rights borok land borok ni forest borok natural resource forest resource joto resource ni odikar indigenous people ni thani tongthong huni nai sung ma khade tago maya kho sung tago nangkhur laiboi saityok laiba tongkho tebo tongo support sung self support unani sini own resource sini natural resource sung tabok nugo
Sinitar natural resource ni je sing extract claimani. Je company o je office ang samang claim tongo. Sing bus royalty ma. Sing bus return ma titi edisi. Hai belana. Sing bus ma. Whereas ama all resource sini se. Sini haste ni se. Sini tiprasa ni se. Sing bus return ma. Sini kuna authority krai sing support. Self support kainani. Sing earning kainani livelihood ni bangai. Sing bus sharing ma. Sini titi edisi. Authority. Tiprasa ni ham krai samang tanai hini nai sini. Kaisa khajak tongo motha. Titi edisi. Council. Constitutional body. Boleh thani kono authority ro jagya support kainani bangai. Teba haino responsibility. Sini no sung no nai kini khainai. Ani nok ni borok no ang na sason khainai. Ani nok ni basana ang na sason khainai. Ani nok ni mal mata no ani adhikar or responsibility sing tago maya. Thaisi ang saipika waisa ba khelar mat, waisa ba post office somune, waisa ba Gobindanagar o ukaitha office koto ni pani samsara sing prasani ha ni bangai mungsak kaham ham khrai sai mangai lias. Omo political kok gya, maka automatically omo flu ungai phayo. Bani bangai sing sini oh hawan sing bondage, sing khaza, sing seleng. Ang okok sai musugo, tinot zora ang mukti klayo makabo, mama suriwo kaito ni thaniwo. Botama sraimung mengnangka oti prasa dopa bahani nai. History pore woi, life buma pore woi nai, ang te Bible pore woi nai ang sai mano. Israel, borok bangya, Israelites ro Jihudi ro. Borok bangya. Borok buseng hai minority, borok bangya. Hai pasi, US, UK, artillery training no nai kangke, Israel ni sipai rok si training ro. Haipase Germany artillery sipairo soldiers ro Israel ni arose boro artillery gallery training manao. How powerful they are. That is amahai kheme ekhane sinti prasaro khoni nai. Siklaro nirok tini osung nugo youth indigenous youth as an agent to change for self determination. Nirok instrument ma angnai. Power based on you. Nirok orot bising ni, orot ni nirok power mati klainai, parts nirok mas serenai, be strong psychologically nirok strong mangnai, nirok kerak mangnai, nirok basa sidi, nirok rak sidi, nirok sereng sidi, appreciate sidi, nirok focus kai sidi, di prasanoti samani bangai, clearly saja instrument mangnai seng, change agency, powerful instrument seng mangnai bose. Boni bangai taku bukrok, boni thani ang iso ni thani kai tu ni thani omonoma surya ni tiprasar ni bangai, sengno bu phiok sidi, seng bu tabol lengjak nei nai. Omos sraimung nangjak hai nei jora druma wan sogo. Sraimung ni sai kaisa te kaisa kok bro kotor tongbu. Bati nangjak okrasa ke rokhna nai. Sraimung ni slai se mamlai dorok ko angke bati nangjak. Cursed upon cursed. Seng tiprasar ok tabo omahai jaga omahai stage tongbu. Boni bangai seng tini sini hawa o curse upon curse di bangai no seng tabo o hawa bondage seng khazagoi kosoroi matongo siklaro niro thane omo usunong kobong namusugu niro rak sidi niro basa sidi niro bosangori khaoinai niro instrument ma angnai sini dofhanos laina ni bangai please kabang ma phek mung hamya samung hangya tongmung hamya i morality te night hogya sat hogya robai bang phai budo kusung tui kusung lai tong classity prasa how can I be an instrumental to bring change to my people abo khelesang te instrument powerful instrument as an imia kanai hani bang keep aside all the worldly life. Onorne je tong mung haya peg money, sa money, night money, tong money ro, nung money ro, ham yar no sung keep aside, focus. Nung ti prasana hamjak na yang di, ti prasana hamja na yang di,
Tripura sani hamkhani kok saka ka thui kutungnai angde thui tongfanai angde bukhnai basanai angde nero mungsaya ko जों बोसोर जेरै फरायजाखा पुलिस बाय वाय बोसोर ताव जाखा नरो नि फैगौ लाथा खालाया को ताव फारो अकक सावानि मुसुगो आं प्लीज नरो नि अ तंग मुंसा मं हामियारो न खिबिदि जों गताल सोसाइटी माखलायलायसनाय जे जों एनुमरेट खायक्लां थांगा 1 to 44 आर्टिकल्स इन यूएनओ indigenous people नि बाङै we are also one of them जों बाहायनो जोंनि अधिकार सिथाय जों बाहायनो फ्रीडम माथाय जोंनि हामख्रायनि बाङै वान सकनानै कक सावानि जों दाखायनानै सामंथांवानि जों बाहायनो सागनि याकुं बासाथाय असनो अंथं तिप्रासा आयुग्लकथुं कायतर जतनो हामारि खायथुं बेलायके हामबायसार निने नांमा कक्थायनि बागै ताबुक जों जराया फरनाय चिनि बरम गनां सर आनंद हरि जमातिया डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा सर ननफाई नि नांकुमा कक्थाय पिरना बागै Hello. Jotono Kurunga. Tini 9 August, International Day of World Indigenous People, 2023. Ororio Senior Joint Action Committee plus Engineering Officer Association এবং Omde Kabama Association by J. Luajiza, program ni Jotoro Dangsam Asognai, respected dignitaries Rono, Ani Bektigoto Teke, Jotona Hambaya Faru, Ebong Jararo present on nine, Jotona Ani Department ni Poko Tekebu, Ani Bektigoto Poko Tekebu, Kurumaya Faru, Hambaya Faru. The money Homale, Ani Department, Bomudani Indigenous New Porona. Tribal Culture and Research Institute যেহেতু তো ট্রাইবেল ন তো ইনি চিনি যে ডিপার্টমেন্ট বাহাইনো ট্রাইবেল ন তো ইনি কাজ খালাই দं माने बांगे और यो जों आगे जे साइ थानाय बरनि फक्ते अनेक किछु खोनालायखा और नियन्द्रनि जे प्रग्राम खालायजों दं अनेक प्रग्राम और नियंनाय तिनि सालजा जरादैनो लास्ट अबमानि परे रेली खायमानि परे हयतो बा पायन যদি আং অর সব প্রোগ্রাম দা পুরা তংইফান মানি আঙন যেও অর নি আং সানা নাই মেকে হাইছে যে ট্রাইবেল নি চিনি বরগনি যে মাথায় সব থেনেতে ইউএনও অনেক কিছু जों মানে অধিকার রজাখা বা বিভিন্ন মানে দারা সনাগै जोंनो অধিকার অনানি বাঙি সাজাক দं অমনে जों যতনো মানে ছাইমানো বা সিউ বা যারা অর আলোচনা খাইরানো পর অবতরণ সানায় Tang asa hazal lagi thangya, ang sana tangga tabo prithibi mane world se population total dong pray 750 crore moto. Aron yo 37 crore moto tongu indigenous people. Gare bisinga 7000 moto language jara indigenous people boro sao, ebong 5000 moto boro ni different culture dong. आरो बिसिङो माने एसटी जे पपुलेशन 37 करोड़ 5% टोटल पपुलेशन नि माने 37 करोड़ एसटी पपुलेशन दंगो ऑल वर्ल्ड बेस काजे अमो कोनो माने नॉट मैटर ऑफ जो
অনেক বড় কবাং বড় নেবাং যদি স্বার্থ না হাইয়া হাঁকে ওয়াল বই এককালো মানে ডেভেলপ ইংলাক বা পুরা সম্পূর্ণ দিয়ে अब डेभलप उंगी मानग्ला इंडिया बाहायनो तब अब दङ प्राय 140 करोड़ मतो आरो बिसिंग चिनी माने अब एसटी पपुलेशन दङ प्राय 10 करोड़ मतो इंडिया बिसिंग बाहायनो टोटल पपुलेशन 8.6% मतो इनके अरण्य जे कम्युनिटी दङ माने 705 टा मतो कम्युनिटी दङ ओ माने 8.6% बिसिंग इगारो जों जदि सिनि राज्यनो नायखांका 37 लाख अकॉर्डिंग टू माने सेंसस 2011 अबसर आरो बिसिनि एसटी मोटामुटी 7 लाख माने 14 लाख मतो 31% मतो अबस दङ अबस जतन साइमन आरो बिसिनि आरो 19 कम्युनिटी दङ अब द जतै सानान अपेक्षा करै आरो आं साना मुसुमाके हाइसि जे 14 लाख बरफ जेहेतु आं जे त्रिपुराव दङ आं वर्ल्ड वाइड नो साइ आने बकरै आं जदि चिनि राज्यनो वानसो खांगे अरनियो चिनि दा शक्तिबो साइ थांमनि जे एक्चुअली जों फ्री मादे मानखा जों जे चिनि निजेनो ऊपर शासन खायनानि निजेनो ऊपर वानसोनि नबन जों मादे मानखा मानिया कोनो माबे अर नायने दे चिनि बरफ सबसे वासक माने वाना मानि मतंखा जों खावरनि ओरिजिनल बरफ अदच फातानि फाइनाल जों उपजाति हनै तकमारो जोंके जात सिक्लाइलिया उपजात सिं थांसै जेटा तब विभिन्न भाबे बुंग्राबो जनजातिते वाइसाके हाइदे साइ किसा खातुं रनानि अबखाय एक्चुअली गरमेरे जुता दान हमा हाय मुसुगले तकथारका जुता काइसा दान खाइ खातुं जाया फाताक तंखा हाय मानो नोगब्ले विभिन्न रिजन दङ माने आं अरन बेसि सानन थांया एक्चुअली अमर जों अब वासं नायखाके चिनि बरलो जाबो दङ माने विभिन्न एकाडेमिक रो वासं नायदि टॉप 10 रो मा साफा करै इंगे जों वासं थाइगले एक्चुअली चिम बरक के आसदे माने ब्रेन नो कम देखलाय कबै दे उपजाति हजम उपजाति दे जाति सौयाखौ देखलाय एक्चुअली थै वासादे फेरमा क्लाय बा चिनि वासं मकुसम बिपाक दे फेरमा क्लाय मो वासक थाइ निकलाय कारण नाय खांके आं जे ट्राइ फरेंसिक जों जखन माध्यमिक पास खायो 2005 नि থেকে শুরু খাই নাই खाके टॉप 10 एकमात्र वाइसन अरनिमा जमाती हनै मासामान का उसन नगु इंगे चिनि बरक बा एक्चुअली आसद तलाव देखलाय दं नाकिबा उपयुक्त परिवेश माया लेखा परानि जे परिवेश माय अबनि बां थाइ दं अब जों किन्तु वासौ लाइदै दं যদিও কাইসে সমীক্ষা নুকজাमानि जे ट्राइबेल एवं नन ट्राइबेल न काइसा अबग समीक्षा खाइजाकमानि जे कबै दे बरो अब खाइ माने ब्रेन कम दे नै नाजाकमानि कोनो अंश कम या जदि राय फांसिनि बन जदि उपयुक्त परिवेश रबुई ति सामा खाके माने समान अब खेनि थाङो कोनो अंश कम या किन्तु प्रॉब्लेम खा जों उपयुक्त परिवेश माया जदिও তাক मॉडर्न माने जे समाज व्यवस्था हो किसा जों जरा माने रां फैसाव जरा किसा सच्छलंनाय र जिनिस रायरग न तब अब खायै जतनो माने केजी 1 থেকে न शुरू खाय निजेनि कब्र माया को सारिसि एबीसीडी माइ दंबय अनेके के उ परिवेश जदि 30,000 खाके जोंबो करंसे एक्चुअली कम या के वासं नायनि दे माने जदि जों परिवेश रमाय हाके आरो रमा खाके जोंबो माने सेमो किन्तु वास्तव परिस्थिति नायनो हाके एडिस एरिया बासिनि बरक एरियाव नायनि दि ताकफानो सिंगल टीचर नि स्कूल सी 100 नि ऊपर 100-150 गांव काइसा छालायमान जागोन नमन 150 दे 100 दे बसु बजानि गे सिंगल टीचर आरो तमा खेले हबो खायनाय जत तते हली क्रॉस हाय बा डन बस्को हाय अमति हाय बा कत स्कूल कहा स्कूल जत किन्तु सुजुग माइया काजै जों जदि अमति हायना सार्बिक भाबे वानसो खाके चिनि जेइटा ओंथाय अब जों ताकफानो 110% पर्यन्त सेंगिया ख आपनि किसा अंश जों खातंलाय सालाय दं जरा पॉलिटिकल लेवल तंनाय र बा जरा सुजुग सुविधा माइ तंनाय र कारण बनि बसारो द कहा थांबाय
সামগ্রিকভাবে যদি বিচার খায় কিন্তু বড় তো ইয়া আপনার জানি জানো তো জানি যা কত নাই তো কিন্তু जों যদি সার্বিকভাবে ওয়াসব খাঙ্কে जों উপযুক্ত পরিবেশ রাখই যদিও মানে অরণ্য পলিটিক্যাল উইল রকম মানে দङ তো অরণ্য 37 লাখ বিসিङ আগরতলা বসলে দংবা হার্ডলি মানে 4 লাখ মতো বাকি তো বেপা গ্রাম গে চিনি বড় গ্রাম মানে তো চিনি বড়নি এরিয়া গে এরিয়া চিনি বড় জায়গা যে জায়গা থানে যেখানে থাঙ্গে অরণ্য লাইট করি যেখানে থাঙ্গে লামা হাইয়া যেখানে থাঙ্গে স্কুল করি সব স্বাভাবিক পরিবেশ যদি মাইয়াকে নং অসহায় তো না আঙ্গ অসহায় তো না বড়নি অব খাইনি মা কাজেই চিনি যে পলিটিক্যাল উইল মানে যারা লিডারशिप दंनाय बा जरा कुचो जागा दंनाय रबु अमदे वासंगो आगो फायनि नां गे आरो बिसिंग जों डेभलप जे इंया आरो बिसिंग किन्तु चीन मुखिया दायि दं बाइके आगिन अरो जरा आगरतला बेस दंनाय र राजबंशी दंनाय र प्रथम तो चीन बरक सिनि दंमान किन्तु राजा विभिन्न कारणे बरन तय फेके विभिन्न जागा থেকে के बा कंस्ट्रक्शन खाइनायनि बाङै बिल्डिं दानानै तय फेजाखा के बा पूजा अर्चना खाइनाय तय फेजाखा के बा स्कुल कलेज फोरोंनानै तय फेजाखा के बरनि जे बेशभूषा बरन जे चलन हालन बरकसि काहा बरकसि कतर हनै जों बरन फलो खाइले इभेन कक बरक पर्यन्त जों साना पक थांलायगा ताबक फानो अनेके कक बरक माने निजेनि कक बरन चाजा गया बा साना रोंगिया आरो आं बसराय फांजिनि सि वानसा एरिया तंमानि बा माइया इंगे अमदे कबांमा बरक दङ ताकफानो जिनेर अबरंमा जागाव स्टेट लेवल स्क्रुटिनिंग कमिटी जेंगमानि आरो केस प्राय फाइ इंगे नाय गांका बुमामलेनो चिन बरक बुफा इंगेलो रनि दास बा जेकुनो एकटा टाइटल नंखा चिन बरक नि अबनो सैया आरि बुफानि टाइटल न सैया उ चिन बरक नि देबरमा सै फेसिलिटीज मानानि बाङै आगे अब खाइ दं काजे जों बारो निगो दुस दङ कारण चीनी जे बखा एकदम कलाय पाराराव बाहायनो बखा कलाय अबनि बाङै जों इजी भाबे नायफैजा বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা থেকে তাবো जों जे रोमान हनै सालायमनि ताक बनाय दंनै कारण आनि अरन থেকে फाइल चाला चालिङो आं साइमन ताबो गोबर बांलानो प्रपोज खाने एकदम 100 माने तयार न दं रोमान स्क्रिप्ट ने एत इजिली बर माने नागला जाय होक चीनी सामं चीनी अब যদি जों डेभलप खाइनानै थांगाके चिनि बरनति साना थांगाके जों कायसा निर्दिष्ट कायसा अक्षरले तंनानैनो नां किन्तु आनि डाउट आई एम इन डाउट कारण अब ताकफोन नेक्स्ट जखन अब खाइने प्रपोज खाइजाना आबर जों बांलानानो खाइदे प्रपोज खाइदे कारण आं किसा किसा इंगित माइ दं ता जाय होक अब त जखन ताक अब लाइनाय माने बरनि रिपोर्ट जमा लाइने आफरो साइ माने तमांने इंगे जों जुदि नायनो दि चीन बरक जानतेफोर सामानि जे बेलाय चीन माने बरक माने माया गोनां बा कोमल अबता इंगे चीनी अबनि फले अनेक जायगायाव जों निजेनि दाबाय थां माने कलग थां जेमन आं कायसा अब सानै नाय माने चीनर कायसा घटना माने ताम वास्तव रियल बिपा जागोन अब हायिं दं जे चीनर जखन दांगानि किसे सिगां आरो मासा गोपाल साहा हनै फायगासे दे फातारनि फाइमानि परे आइनि फाइकेंगे तो किछु करे साजाने नंजाने किछु करे चीनी सुसुना फाइ दरमनि बाबा खाफाइग्रा खा गे चीनी सुसु बसाला जिं गांगा बख खातों जागते अब खाइ आदर खाइ न अरसि दं जि न गानर गाइसा जागा रगय কিছুদিন তংমাকে বাবা বুসালাসি খাইজাকে বাবা মতে সিয়া দেবা বাবা আনো আর কিসা আলাদা কে তংনা নাইयो আনো নিনি জায়গা কিসা বাগা খাইরো দি সাকা ইনি নাডি কারণ জায়গা জমিনি অভাব করে জানাইছি করে 15-20 গাড়ি দংগাকে বুসুং মাইছিনি নাংবা বছর হয়তোবা 100 মন নাঙ্গান গে 6-7 কানি যদি কাহাকে খাইগাকে चानी को अभाव करेंगे बका हालामनि नादी न किछु नागिया बागा ससिरो ना नागियानो जस्ट चक बोतल सा अब तक मासा सारे आके संखा जे नमु चमनि खाइदि गे खाइना चेंखा बसर कैसा खाका खाइका अंके न माइ कबां मान पेखा गार माइ न दा भाइ बतमा साथे खा तबो आनिबो अब दंगो आय पारो बांग्लादेश दंगो आनि बोहि साना तय फेमनाय दे
ani toy phaidi nangbo sajung si donai geba hana samung homung naina nang sabai toy phaidi thang ekbar khadong jaw 2-3 din bisingo basa mak tham bohoi abaga toy phaika toy phai tau toma thaka thang phai abdanung dong ta kha ang dong boi abon baba no si dormon baba khake ba ani amake boni kosong te khata bono bon hi sate kha ke bon noi nono musuk masa bakar nai hi saka do ke musuk masa মানে sikla শক্ত তৈনে পাই রফা রফাই যখন 2-1 বছর আবার বন আবার খাই খান রি খান বনি বসা সাইখা দোটন খা আবরগে ব সাকা ননতে মাসে চরাই পাইরিস নাই আন অমন রইর হস্তি আন দুধ চাওয়ানি নাইদি চিন বড় সংখ্যা আনি আমাক হেবলে না বন 3-4 বছর রিগে কতমা খাই দুধ চানানি মতো পজিশন তৈ ভেগা বকে আব্র নং আন রইর হস্তি আন ননতে মাসা পাইরিস নাই সাকা Oke, tilang sangai gai ebong dega mang nanai tilang sangai bobono kama ke obasai noka te musuk pairana neke kono naam gondo kori kha ge hagen koyek din chole kha koyek bosor chole kha chole mani pore jokhon bo abo gandaro mane kisa hajalo kaisa jaga pai kha jaga pai doi bo oro kaisa asok tongli afro kha muhuri khainani hnoi jaga jomini obo khaimani muhuri hnoi license ti khaina kha তিখলাইয়ে বিভিন্ন ভাবে চিনি যে বরফনি জায়গা দংমানি অব বিপাল মানে অব খাইনা খা বিয়াং বিয়াং দং কাইসা মেপ টেপ খাই পুরা বব খাই দে পেখা খাইমানি পরে তবাং খা অমাইকে খাই ব মুহরিং থাংখা গে বদ জায়গা জমানি ব্যাপারে সাইমানা গে বউ জায়গা মেপ মেপ নাই অমসবানি বিপা সাজাই গল পাইগে সাই গেছিন বড় বা সরল সাদা সিধে ছাপাই যাকে খাতমো ই বসিগন কিছু অমদিয়াই অবন পরে তে খরসানা তিলান থাকা বনি জায়গা কবাং দং বননিগ ব থাংখাকে এত আদর খাই খাতা থাংখাকে ফুয়াই শ্রী পুরুম চারাও অমসারাও হমসারাওকে 1 বছর গাই থাংখা লাস্ট তো তোমাকে গিয়া ব যখন বনিয়ার থাংখা সিন বড় তো কিছু বুদ্ধি কম থাংখা গেনে ননা আসে পুরুম চারা মানে এসে চারা মানে বিপা সইনার দে টু দে সই মারনি পরে লাস্ট আন নন অসমি চারাফা আনো জায়গা কানে নি রই মারস নাই তাব ইনকে পর ও আচ্ছা আং তো সাখানা দালা তো সালিয়া পুরুম তো সাখানা বনি দাও থাংখাঙ্গি চারো অথচ বন নন জায়গা নানে নিব চারা ময়া বড় থাংখাঙ্গা হাই আদর যত্ন চারিয়া দেবা বনি পরে ও হাকে চারে বনি জায়গা কানে নেই নাই না খানা রে বনি পরে ও হাকেন ব কাইসে জায়গা সেটেল খাই থাংখা না বনি আত্মীয় স্বজন কয়েকজন তৈ ফেকা বয়ানি বাই বয়ানি কাকা বয়ানি আমা ববন অমাগে সাই সেটেল খাই তৈ ফে করন বনি পরে বনি যাও সরাই মাক থা দমনি বরনা বিবাক তোমা খাইকা অমতে হিনতা কলোনিজম হাইটা বরব ফাই কাইজা চিনি নগানর চন্দ্রপাড়া হি দং অম বাস্তব নাং সাই দং চন্দ্রপাড়া থাংকা ব কয়েকদিন থাইকা তোমা খাইকা যতন ওয়াক মাসাকে বাগা রই রখা ওয়াক চারা মানে চারা পাই মাসা যত্ন বাগ রই রখা রই তোমা খাইকা তর খাংকে পটং খাংকে দিলাম তাম ফালিকা ও মালিক মানে যারা রি নাই না নামি মাত্র রই বিদায় খাইকা আগে খাইতে চিনি মানে কিসা হাজারনো 1.5 কিলোমিটার মতো বাজার গান্দার থাঙ্গি জায়গা পাই লগে বিল্ডিং থাংপাই খাবনি ইনকে অমনি পরে সরাই যে মাথা বরন কিন্তু গান্দাগানি স্কুলে কিসা মাসা পরে রেখা মাসানো শিলচর রই রখা শিলচর হয় ব্যবসানি বাঙি বনর হমান খে আর শিলচর থাঙে কাছেরি দোকানও থাঙি খা রি দোকানে এমন ভাবে উসরাই তংখা যে বন ও মালিক বিশ্বাসে উপায় সিরিখা ইনকে মাঝে অব খাই গুয়াহাটি বনর হও রাং কবাংমা একদম রহে 7 লাখ 8 লাখ রই হও গুয়াহাটি আর তো গুয়াহাটি বাই শিলচর তো চাল যাবলে ট্রাক বাই তৈ ফাই রাং 5 টাকা বারাং মানুষ ফাই বুঝাও কইরে ফাই ইনকে নকফাং বিশ্বাস চাই থাকা যে মালে অমাহাকে 7-8 বছর ব আর নেও খাইমানি পরে সালসা কেনা রাং মানে হাইস রাং বন রই রখা মানে গুয়াহাটিও থাঙি ব মাল জিনিস পাইতই ফাইছ নাই তা পাইতই ফাইই ববন মালিকনে তৈ ফাইছ না যখন আমাদের কবাং মামান খা আপরকে ব পুরা রাং নাগে খার খাই পিখা বিশ্বাস এমন ভাবে খাইগা ব মানে অমদি হাই বদমাইশ খাইমে অব হাইতাই ফেরকে
मालिक ने बिशा सराव पार के खारी फाई पेका खारी फाई तमंग का ओ जे मालिक को तो री दुकान मालिक को तो बो रुतो फाई क्या रुतो फाई माले और बाग मा मस मा फाई लिया बोनी एड्रेस लजाक बिलुनी एड्रेस साब्रु मसी सील जरा जगन थांगे बोजे एड्रेस रमनी पूरा माने फॉल्स एड्रेस रगोई अब आके सी अब खलाइना खाई बो बागे कोएक दिन बै कमा जागे साल सुले रुतो नाई मा फाई रुतो फागा बिलुनिया माली साब्रु माली आके साबाबी बरो बै फिरो खापे केते माली आहि जाबका बनी परे 2 বছর পরে গে তোমা খাইকা বিরাট কত দোকান খোলকা বনি নকান্দার বনি পরে এই যে চিন পারাগান যে বড় তো বি কাস্টমার পুরা ঠকাব থই 2-1 বছর বিশে কোটি কোটি টাকানি মালিক গে আমরা সামান্য কারণ খা অম হাইখাইনো কাছে পলিসি না গই মানে অমতে হাইকে অব খাই বিভিন্ন রকম ওয়েতে চিনর ফাই গে जों যেহেতু চিন বড়নি অবসি থইছে এমন অ্যাকচুয়ালি जों बेलाय बलंगो सितंग तो नाइमा सरल सादा सीधा ताकफानो आब्रफानो विभिन्न समय विभिन्न जागा जमी साजा खांगे नमनना दे मात्र चक बोतल सा बा अबते के कासे किसे सम्मान रे फांगे नों मासिमान कारण आब्रब जागा जमिनि अभाव करे नगब गनां माने तांबा नगब जदि अब पुकुरी खर्चा तंदि 3 नख खुंनि तंदि मोसौ 3-4टा बा 5टा 6टा तंनि गुवाल नव बा गनां थाक सका उसलिसिनि गनां माने अब काजे अमते हाइनो काजे फनांगै अब हागे सिनर फाइ ताबो संकेन बुबो साजाओ बुबो साजाओ अब हाइन थाका काजे सिनि जे तिनिनि जे दिन इंटरनेशनल जे इंडिजिनस डे और जों बुसि थाइख्लाय सिनि जे बरफ जे बाबे जों अब खायो माने अबनो चिनि तंग मुसाम जों निजेबो किसाबो खायनाय स्लाइनानि नाङो एवं अन्यान्य जात वंश बा अन्यान्य जाति समान भावे जों याप्रे आगखेनो जों चिनि बरं रयनार मोनाय आं बेसे कक्सालिया जतन हाय हाय देवाइसा हामबाया फारै ओ प्रोग्राम तिनिनि प्रोग्राम सक्सेस लांथो भविष्य रग जदि अब खाय के जों तियार आइ थेके जदि तैसा मा खांगे तैसा हेल्प फाइनानि चेष्टा खायना जेहेतु जों बहुमते कमाजाक जिनिस न तैसि अब खायमन में डिपार्टमेंट बा तो सब कक सावै जतन हामबाया फारै आनि कक और मथाखा जतन हामबाय खुलुमगा धन्यवाद बेलायखेनो नांगुंमा कग्रबचिं सारनि बिसिंतै खनाका बेलायखेनो हामबाय सर ताबुक जराया फरनाय चिनि बरम गोनां प्रोफेसर सुकेन्दु देबरमा HOD of History and Kokborok Tripura University Agartala bini nangma kok thani bagai Jotonono dipor kaham tai tinini sal ni kha kaham angnono jotono yaparo dangso asukjak ainsai okra sakbaksa tai kusurongno ani hamjakma yaparoi tai orobus kango tinini o program Indigenous Day ni programo manjak phainai jotonono ani kha kaham takok jibonno joint convener no belaikena hambai ano tini orom manjak phaidi ani hinman bai kisa lerkha university o kase meeting tongmani abo dakti khai pai me ni babi UN United Nations Organization 1995 ni simi International Indigenous Day ni 9th August no songmani logi boni theme kabang ma theme tong semana jengluka semanikai
role of indigenous women in the preservation and transmission of traditional knowledge. Taklayokai, indigenous youth as agent of change for self-determination. Ani say sekang sai thanai rok saka International Indigenous Day tamui palai jagai tong ang ayang thanglak orowo youth and self-determination. Self-determination dictionary nai kangkai will, self-will, to choose oneself, which means no external force patani by dagi jagya itself ang je khlaina mu chungmani ang je ingna mu chungmani, that is self-determination. Okay, youth ni role ajaga tamo tabo sini Tripura youth rock or self-determination o tamo khlaina nang. What do we do? Kami amsai rogo thang kai tabu sen lugo sal balog yakho andara kheto khlaimani muso khamnai se hnei bera ramani drugs anai rok a bera no puisa oi khimi rekha ano joli jari phone khayo Kona police no kisa sai regra dinjo. Omo ani kamini simia. Mandai tei kai jompui tei kai golagare tei angkori phaigang kai. Sari go. Cerai rok buto kai asugui dong. Mokol kasak. Agiwa sung Shillong Poripuru, Manipur ne ani dol rock tongo, apro look haborom no money. Borkai injection room. Angai tabu oze siklaro pori nani zora poria. University was in the Borok 5 pori nairo. 1995 nisimi tabuk zora chini bor khai jefrupada mark ki samang tangai poria angkai o bororo sini thuinang ni bagai ha naragna bagai, kok naragna bagai, samung naragna bagai, bos aga sugui nai, sak tharmani kerai, ga abon ni bagai no, belai ken wanau, mia haro ang mutri malia. TRI Director Thajingpru Saithangka akok no ang tegisa puaran. CBS yo jepru kok borok habai thangka kai sun kha tong thok lai kya. Taule CBS yo kok borok phrungjak sinai hunai nai. Tripura government CBS Sikya hence I would inform you that the sample question papers for CBSE examination
may be prepared in Bengali script as per the policy decision of the government. Government bufru decision naba, government ni boro decision to, je kok borong no kok wanzi be mas hijang nai hnai. RTI claimant ni puno jaga kerai. Je kok borong no kok wanzi script by mas hijang nai hnai. Engkai tabuk tamung nai gabang ma sekolah seng thangka ang personally thangka mon photo thangka gabang ma Goria Academy thangka aba haike gabang ma sekolah thangka CBSE wa tabuk kok borong khan no kok borok lagi abo simia CBSE rong no gabang ma organization rok sikya जों बसैया जे कलेज बाय यूनिवर्सिटी व जों ताबुक जे खलाय दं माने कक बरक जों बाय स्क्रिप्ट बाय खलाय रोमान स्क्रिप्ट बाय बेंगली स्क्रिप्ट ओंखाय स्टूडेंट रं ऑप्शन दङ बरक जेसा स्क्रिप्ट बाय फाना आन्सार खलायमोन अमस जों सामानिके अमनि बागैसे 1979 no Jepuru Tripura Language Amendment Act Tubzago amending the 1964 language 1964 okai kok wanzino state language ni sajaka 79 no Jepuru amendment khlaijaka hangkai kok borok bo state language ngai hini sajaka. It is not second language. Ang marke jolu TV interview rogo chini borok sau kok borok second language never. It is as equal as Bengali, not second language. Usugang purubo koraksana ubo nuka interview ubo Facebook. Second language no. Engkai oro je prove or language amendment to prove kok borok no bo script by srijak na hini sajaglia. Engkai hai ni bagino ang tabuk Roman by sidi hingke bo saya Bangla by sidi hingke bo saya. Tan bagai it is against this act. Ika hai ni bagino kunai language recognized tongmani bagai jeng university wo bo kunai script by question claim. Students have option to write in any one of the script. Angkai tabuk CBSE no 15 October 2022 letter horo Director of Kokborok and other minority language. Engkai ani ko tambay sijagnai. Why is there a dual policy? College of Kenbardan kunai script by school of Ketani Bangla by Simihni Saba. Nono arawa kasui next hakata kadi ni himasu. UN Rights of Indigenous People Article 3 violation, culture, language. Tai kaisa Chini Bororok Siklarok Kuchugo Kanani, the Yakli, civil service, IS, IPS, Bufuro Ungnai, Bufuro Chief Secretary, Chini Borok Ungnai, Bufuro Chini Borok Kroksa DZ Ungnai. Angoro Sana Namikomosi.
Manipuri 8 schedule habjak, Bengali 8 schedule habjak. Kaisa jorawo जों शिलंआव दंफोरो चिनि अरनि जे त्रिपुरा सारक language paper manau compulsory language paper is not about Bengali, any of the language paper manau, which Nagaland, Mizoram, Manipur ni case no saikrani aroni the scheduled tribe Tongerok, although Manipuri is also in the 8th schedule, aroni Mar, Naga, Kuki, Tongerok, Borok civil service language paper sinya nagia. Chini orang ketangnya hake klay dong kaba. Mungkin nang bupuro kasai man sinaba. Nono beba no yarang kuri saka telu itu. Jika hai ni bagino, thasing bro, jeng salai Montfort ni student rock or sabai kana totok bong ni kanma mo nai totok non luwi salai mahai. Missionary school phayangkai, tini orang hai ke celebrate kanya nangla kamu. Ano puila orang join kena paipro ang saisung no. Hai ke guri singo. Neng missionary school of pori kena na nisung. Yes. Ang Saint Paul's of pori unisa kau. Tan bagai borok ni orang borok baibaksa pori kangkai neng sen baibaksa asung mangla kamu ni samata. Yok kanen ni himasit. Ika haini bagino tabung ni je youth rock because you'll be leading tomorrow. My time is over, our time is over. Next 15 years, 20 years of dang sawa phainai, be prepared to speak. Haini bagino responsibility kabangma. Youth rongi responsibility kabangma. Norok lam korok hangkai, sini lang ma painai. The whole future lies with you. Future nong ni yago. Bui besek klaika, abra ang saglak. Ani kok sasine, kok borok department no 2015 no kulobu. Since then, I am heading that department. A department angno na itu tabuk zora. Oro asukjak ani student khorok jatung. Tiap da tong sido tab oro khorok salatung. 2018 no kai PhD khorok ni ka kok borok bai. Khorok broi PhD khai dong mani khorok sa unfortunately bochini bisingo krikya tikya. Tai o khorok tam no national fellowship manai du. Khorok broi no manai dong mani khorok sa tikya. Abo no lotam ka last year o December assistant professor kok borok 18 including your post fill up klainai 18 assistant professor engka. Only 4 posts as sirong nyabo fill up unglia. All the URST posts is filled 18. Hengkai tabuk sini bus kanggo je coba. O kok borok no Bangla script by Swedi mana omno sun challenge ma khainai civil service o
जोंनो language paper compulsory ni khaimani aboni against to जों fight ma khai government ni policy angor be paper tui phekya TSA recruitment by script Roman script by Bengali script CUET NTA ta MA admission nang yobo by script by khlaijak TPSU kok borok assistant professor tlangna pro kai only Roman script by khaijak ka bo government ba bo body decision to kaisa senga nangle police ni recruitment abo by script by rejak Roman by ubo government ni semo beba government ni documents abo simia ang thanaya bo saka khorok nei 10 MA kok borok pori phaimani puilani a brini bung khayang saimana chitra mojumdar 10 ba first test repro ang 1 sumani bo ko 1 script by siana ni naimale bo Roman script by no kok borok si angke arane ani colleague Dr. Somir no sakata Somir chitra nang we kisa malai phedin sadi ni head ni rumo bono ring horai sengka are chitra nang ba wanjek ba ang ba bangla script by sian ni donglo no wi saman botam saba sar kok borong no bangla script by seime ani seu wan jise gani ni bor ka tam sai dong ba abo simia chini leader rok chongno mislead khayu Basa St. Paul School of Poli tabuk assistant professor botam saito Christian dong ni ubokok saito baham jut bo Christian basa la St. Paul School of Poli se assistant professor ngo bo bunyo katam saba mana ara tapori ridi ani simin thong ni sama seklai bile ga haini bagino particularly youth and students ani kaisa kobong tongnai you have to study very hard kaham ke porina nangnai gobang ma jagawa ta phanachini borok krai soso sogui mania post apply khlaiman nai krai जों tamsa ha kai sini ni sau angle la siu ha ni 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 gangkai nang a ha no narang nani nang tam step nakaba tam ya pri sekaba hain bagna ani kobom tongnai anga se kok blog ria kok ni bagai ha ni bagai kanmung ni bagai samung ni bagai soba khlainya ni ngai जों joktono palbak saya pribak samangnai hayakai जों komor nai ang mia kaisa mail manmani bagai thuimayang puila CBSE o ta khana website khulong nai di sample question paper by marking system obo khai ri lohoru kunoi script by no rohman tau ke sawa bangla by simi rohdi agamon by mia thui me thousands of students kabang ma tabu introduce khanya ni tongmani Don Bosco tai nini tai alga school ro ano saharo le tabu ko ma hain khang kai kok borok na nai tongla ga haini bagi do wana ma singsa ngai amono ubuk khaina bagai जों soba ma khainai PIL khaina nai dong a jagao jotoni suba mung nangai angase kok log relia
Dini Indigenous Day ha ni busarong ni salo jotono no ani khapang ni hamjong rui ani kokte thai samani orno mataka saja keba wardi saja yang keba nakardi hambai hambai sir ni nang kuma kok thai rong bagai tabuk chung joraya farnai borom ganang advocate Anthony de Burma, human right activist and ex-convener JACCS Sarno bini nangkuk makok thai ni bagai. Sung stage of Lamsogo, advocate Sir Mongol Deborma, President TIL and all. Stage of Hanabage Koijao. Sung Bono Borom Binai, Risa Dai Kuntang Kai, volunteer on Koijao, Risa Be Kuntang Tunabagai. Chotona yafa khorobadi. Belaka hambai jotono no Indigenous Day khak samate hamjama yafaro tai oro phaimanja phainai sini norarok sini Professor Sukendu sini TRI ni director tai sini oro phainai phaimanja phainai sini Dai Bijoy tai oro phaimanja phainai sini da Mongol ata butong sini da Shakti tai sini Devdulal tai sini Sajal tongo Sunil tongo tai Dr. Kahamno tai Bikas jotono no paikla hame maro ang tini kisa buinse bisipan jara nawana tam nangkai ang feel khayo okoro mas hanai hne thaisingo Chini Professor Saithanka ang Saka ang abno tai detail asuk thaya. However, hasingo Chini Joint Convener Saithanka articles notui ang tinta article hain hai tai sapori firin. First, second, third hasingo Chini da sugunu Saithanka. O article hingkai first number term sa International Covenant on Civil and Political Rights state as follow. All peoples have the right to self-determination. By virtue of their right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. The United Nations Declaration on the Right of Indigenous People adopted the General Assembly Resolution 61/295 on 13 September 2007. State among others in the following articles. Indigenous Declaration Articles 3 Tamsa. Indigenous people have the right to self-determination. By virtue of the right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. Tabo Article 4 Tamsa. Indigenous people in exercising their right to self-determination have the right to autonomy or self-governance in matters relating to their internal and local affairs
as well as ways and means of financing their autonomous function. Indigenous people have the right to maintain and strengthen their distinct political, legal, economic, social, and cultural institutions. Akok sao. Tabuk taklan is a theme. Just harmony. Bahaki or Indigenous Day in the United Nations Paikia. Khoraksa Canada ni bini bumungka onek kolok sawadoni sawini hene bini bumung. But 1923 League of Nations Paikia. Paimani yagolo bo League of Nations mahablia. Onek bertrai kaya mahablia. Abni yagolo 1925 bo firoge thangpika. Think about it similarly. Take also religious leader bin bumungkai T.W. Ratna. Bo hangka New Zealand bo hangka Maori borok. New Zealand Maori rob sengahino Indigenous ajang borok. Bo lon no phaye King George ni thani bo land right iti kok sanani phaikya. Arbo bo deny khaijago. Abni yagalo bo odak jeni ba rohoka. Hanga abo aheka khorong leader je World Indigenous Day je tabu palai tongmani o khorong sesini leader je chini je bukum barorongni sinumung tamong nai ni thajak sini tiare director sai thangka upojati hne tini se hnai tongu. For the first time ever, a Khoroksa officer no oba hake audience mai romu sama khanao just upojatiya hnai. Tam abun se singa gamama boronu khang othoso dofan ba kok sao hapono borok sung upojati ni kok sao. Even political leader bo sung upojati ni kok sao. Hangka khub wanau abun bagino tini oba identity sajagai tini all leader khoroni ro League of Nations no phai borok sanani bagi phai chini sinung tamung nai sang tamung baga buibai upojati hunjak sang tamung baga buibai pahari hunjak sang tamung baga buibai tribal hunjak abun tui hangka abun ya golo ngakai tabu United Nations no 25 for 25 years bor debate Mark like ya. Tam bagi Human Rights Council as I got to know the entire world is the party United Nations. Hanga as I go tabu borok debating like a masa like a all indigenous borok sabo ki of kumbarong sinumung tamo. Abo kaimang posis boss in the porosatine indigenous borok hune sini sinumung ruzagu worldwide to. Nga indigenous borok sabo. Indigenous borok ka the son of soil. Je borok puila civilized hasakau phainero hani je tomung samung society no tui tongnai hukmu mukmu salamui tongnai a borok nongno se indigenous borok hunu. Je bunisa juda kanmung bunisa juda samung bunisa juda samung borok akacha hukmu mukmu tui tongnai. Since from born ancestral simi born a traditional tomung no tui phainero bunisa juda buibai solaya a borok hunu se indigenous borok hunu. Hangga sabo fast civilized sengki uncivilized. No, never. In fact, we indigenous people are the first settler and the first civilized in the world. Universal. Abonor sina nangnai. Sak no chikonta khaidi. Tini World Council of Indigenous People huni tongu. So kabama jagawo tini chini Professor Dasarath. In fact, Asia kaisa organized tong Asia Indigenous People Pack huni
bo a jagani chairman chawi phai ka bo chairman chawi phai bo chakri khai te tui bini college university tong te tui sing sabo indigenous boro no bagi bokok saka in fact sudah bo simia bo sak khine tui sudu bo kobama university o lecture rakha नरखा तिनी काले पानाउम खा खाkai ताम खाले नर दा लागे बगु तार माने चिनी कल्चर चिनी सिरमो कमा माने न गान्ते न हटे से कमाउ न गान्ते न हटे ताम न बागे हिंगा kai तिनी खरकसा चिनी कुंबाराया वानजि फाना फाइक्या का ओ borok to goda musaya sakhi musaya mosde musaya bin bagai o wakirai pha wakirai ma dal songni an khorsa palwan ji phaitung khoni saka ka dal songka nga char kha dal nang je pru bunin do phal nu khongo thangni invite khaja pru borok o dipang ma আমার বন্ধু একজন আইতা আছে হে তো ডাল খাই না চাকরি বানায় দেয় না তিনি সাজা সাখানা আমতে হনে ছায়া যে বরক সামানি যে বরক সামানি আবনন চাইমা ভাইও তিনি কবামা জায়গা খানাও ওয়াহান মসদে হনে কাকার তামো সুর বর্তাপু কাছে জায়গা রেস্টুরেন্ট বুম সাদিয়া kita ini sengka suar borta ita suar borta ki suar community থেকে নে আইছে নিমা সঙ্কা আমি কি সুর borta da na wahan mosden copyright নিন রেস্টুরেন্ট না ক্যাশ খাই দিন রেস্টুরেন্ট বন খাই কি না না সাকা আফু সে বকির যাবো সার সরি ngai sidi oro wahan mosden hne sidi suar borta ne ta sidi nisaka abun bagino indigenous borok aba haino ya indigenous borok ni je culture kama mane nin hukumo kama mane tabo sung nugu oroni je ko theme tamo indigenous youth as an agent of change for self determination agent tam no hun tabo nor khana travel agent hun botamo khai nin bagai tiket of tane aku arrange khai nono shape khai na biri thang manane kiba train kai thang manane nin destination sogina ni abun bagai se a agent wat bujina ble hanga tini norok you ro norong khai agent tamne agent self determination tamo norna gam kia bujuk sai khan self determination ngha bo independent थासिंग चिनी दा सुगिन केसा साइथांका independent माने आ जागाताय कुन एक्सटर्नल फोर्स करे केबो गयनो दागि जागिया जेमा थासिंग चुनो दागि जांमा हाय क बरनो सिनानि से बांग्ला स्क्रिप्ट बाइसे मा सिनायपु तार माने चुनो एक्सटर्नल फोर्स चुनो जबरदस्त खाय निने कमनो न बुइनो क बाइसे मा सिनाय बुइनो स्क्रिप्ट बाइसे मा सिनाय हने न साइ टन खा हंगा बाने इंडिपेंडेंट टटं आने ऑटोनॉमी टटं हंगा तिनी सुनो रखा तमो 6 शेड्यूल चंगो ताम रखा चंगो 6 शेड्यूल हंगा का एडीसी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हने रखा आंता कैसे ननो साना मुसुगो चंजे ताबु चंजे चंग सालायो 6 शेड्यूल इंडिया बाहाके ओ इंडिजिनस UN DRIP, United Nations Declaration of the Right of Indigenous People. आज जगह बाहर सिग्नेचर इंखा तब न बागे तिने इंडिया ठीक है से लीगल बाइंडिंग करे but India has an obligation to respect the treaty. अब तमो जेप्रू निनी United Nations Indigenous Day declare खाजागो आपुर इंडिया रो मावान सोका जोंबो और ट्रिटी वो थांगै जोंबो सिग्नेचर इंनाय ओंखाय as a government of India नों हायनो थांगै यूनाइटेड नेशन नि कायसा ट्रिटी नों सिग्नेचर इंनाय नि थांमायाबले
hangka apru borok tam khai parliament borok o issue no tui borok ma salayu debate mangu je जों indigenous declaration no जों 6 runan thana nayu tamne bagai sini hawo bo indigenous borok tongo hune borok mago sinai apru kana parliament debate ngai khang no onek kok bang ngai kha salai kya kungbara schedule tribe rok sibida jagane indigenous ngai ba ade basi rok sibida indigenous ngai जों jotono indigenous जों bo sanap soil hone borok salai ses bejaka tam sajaka borok sajaka bobo sawo ang indigenous bobo sawo ang indigenous paine eng to apro kai el ke admani apro ka saka जों जुदि न treaty wo sign खाइने नि का kai जों ta ma खाइने के mo go sialai tong hun ta ba फाइदि आन काइसे बुद्धि तंग आगोनो प्रस्ताव खाइने ब खाइगा ta mo we all citizen of India are indigenous people hane gano bin ko no saja la kya ya pa khrobai pass khari rika thangni aja ga thangai ne signatory mani kya ne inka prokai India by virtue became the signatory of the UN RIP in short. Hanga indigenous declaration ne bo signatory inka. Hanga tabo India government to hunimalia je an how indigenous borakuri hunai. Hanga India government ma go sika an how indigenous borak tongu. Obo hanga kai article 366 clause 25 of Indian constitution no 6 scheduled tribe hunai abo sija tongu. In accordance with article 342 of India Constitution. No, 980. Hanggai tabu scheduled tribe. Kenta jaga to kuno tribal hune kuno constitution what kari bole. Tribal hune sinijak to kari bole. So tribal is a kind of scheme or a kind of status. Nono romane jata nang a scheme no able khaina ni. Ga able hanggai tamu schedule singo. Kenta tribal ngumaya. Kento tribal hanggai tamo tribal hanggai je borok uncivilized ri kanya tongnai lengti langta tongnai mui songisana nya kosok kothang sanai a borok rongno se tribal borok kuno hanggai by using the word of tribal it's a discriminatory term discriminatory terminology. Hangga tamu no bagai a tribal no accept khaina. Tini judi no buisungo sono tamu jat huni sengka ka tamu kun tribal la tumra huni sengnai. Hangga bunyi do phana sengna ka kai tumra bor tamu ni seng ki tribe huni sengna bla kun tribal huni sengna bla hangga tamu no bagai chini kungbar no hangga kai ki tribal kun tribal huni sengsa abo hai judino norok sengjago sajago hingga kai it is time my dear brother and sister to retaliate them with your answer borono retaliate khaima sanai nang aba ha kokta se otherwise anono drag khaina ni sir abun bagai जों sina nangnai tini जों gole gosu जों tiprasa थासिं जे गान रुसाक थांमानि थासिं दा सुगु दावनो ताइसा বিশ্বাস করো আবার সিনে কালচার সেমা কহিমাও নাগাল্যান্ড ডিমাপুর जों इनभाइट खाय थांपुरु आं सेमारो मानजा मालिया सिनोरन जे बुरि थादर आं साका जुदुनि इंडिजिनियस देव पालायनानै नि कालचार ड्रेस न फुननानै नि हिनका काकाय गुबै गुबै सयं खाये आगिनि जे सिने कानमुं आगिनि चुमुं न कानै फुनुदि आरो ब्लाउज थुबै साका रिसा थाथु दुनि साका खरसा बरखाय साउ ओ ताबुन दिनले रिसा सिबि थुमा याता हनि साउ तामनो बागे गाल बोसाराव yang nuja tongna hintu ari risa ba kan kholomaya aproka bahaka buriro bahake risa ba kholom khorsa tongo ora example
이거 타고 다 먹는 비니 미세스 비니 비힉 바스의 그러니까 신이 바이 피사티 디팔리 버너너 누구나 아기니 심이 버럭 피플 휴먼 라이츠 오르가나이제이션 Indigenous jana palai phapun simi borno nungnai norok kono dino tai alaka ri borno sumanu gola borok sob soma pure traditional dress ka chumi phulugu abon pore 2011 ni simi jogata sing joint action committee khamani yaglo khano joint action committee kabama jagabo khai oba heke sing palai kha ngau nagaland thangpuru je buri thanaro ekdom pure media final sabno photo buka sini burirano media final sabno interview naka sini burirano sara notice final sabno photo naka sini burirano si nini traditional dress busake nai thok buska musangi thok sini obo kaisa ketar buri sikling khanga kakai bono risa sornane bin kaisa jora tongu Apru nga kata makai baca henjang nai nana henjang nai bor kaisa rumo talangai wathab rum mutai ruoi bono research koru apru kana sija kota mo chini burirok bo sikla angkha this traditional system this customary practices obonka nang respect rima tongnai nang obono sakamarti chanai je dofani customary kering thanai je dofani traditional practice kering thanai a dofani kun dini sinumung tongla a dofani sinumung haina kamai thanai abon bagino nini kok thai tini tongu nini rusamung tini tongu tamon bagi hinga kai chini okra sakra ro chini dofa ro chini ok culture no tisaui chini traditional tisaui Tonman bagi sentini nung antini proud khai sentini oba hake tonglai manu kusaro rigne kanmaya poiton kha risakti maya poiton kha kok boro pointo saime angkha apur sabo nini TSF nini TUJS muya chane chakhe chana henai soba khai tini asu jorti ka tubu kha Kabama TSF leader tongu rang kerja di pano college of pol tongu riksha salagoi rang manoi abo ba program khaye andolon khayu rigna kana bagai aba hai ma phaika khai da shokti sai thaka je norok unkha kunu phano dukho kosto manya ku hunai abon bagai no nung judino angti prajuk ki ba angti prasad Hene ang judul sini jana mucung hunga kakai, ani sak khara nangnai ang serna bagi, ani culture tamu tongmani, ani custom tamu tongmani, indigenous borok abno no hunu, indigenous borok mata tajang na fulumia, indigenous borok hapung hatai, terima tisha, abno se fulumu. Abung khasini ancestral simi sini tomung samung khulumung sini Christian khaino ang anakal sana pogi thanga no in fact it is the Christianity jani ne kal sana tisana ka borusi no sirin nai borusi thajing dar sai thanga missionary kri higa kai oni ne kal sana sinna ponto no sujung magara khumu abang tini Christianity no missionary no tini ablit khai samani simi ko ya kubui hinga ko bobo sa ya borok phurmi thanai borok hinga bun bagino tini ang sana musu sudo obo simiya sung jeta self determination ang tabo tebo kaham kai sugru bui saun sung tini bui ba jingjal khai ma tonglayu bui chini chamung no segu chini phulumo no segu tini tipurusori mon ko tom su mo temple huni hunlayu kenapa sabune tongmani abo chini tongmani kentu segini ajaka kharchi motai tini tongu abo tai sakai sontare juduno borono kahto protection khainari ya aku ya ngaka ar kharchi motai sudu sai segjak sinai
even खार्ची मतani जे तन्माने तमुरा बर shape change खाइ तंगनाय क्या तरक खाइ तिनी निनी नोय माने बुसकागो तामोतम मुक्ति साबने तिप्रा सादाब अथस तिप्रानि लाइ बुमा बाय बर पूर्ण फाना तरै बुइने हानि दफारकसो बर खुदिरा बासुरक फने बन मुक्ति से निनी 184 जना नि पाले से बस कागो बर से बाचा जा थंग थगा फुनुगै तंगा फादन बर फागे साबो ओ अबरक राजां नाबले हनि हिंसे नाय केब सानाय करे ए माने बंनि स्ट्रेटेजी बाहाय खायै निनि अ नुय मा नक न बंनि हने बुइनि हने फुनुंनानै आबोसो बंनि जों बर नायगिन सया जों बरना हामजागो we do respect them but their place is not in front of the palace बन जागा राजबारिन बुसखांमैया बन आलका जागा जोंना दं दिनै जों सायमोनो जोंनि रबीन्द्रनाथ टैगोर न लरेट न नोबेल प्राइज मानजां न जोंबो रेसपेक्ट रु किन्तु बन जोंनि बुबगरा संसे बन तिसानाय सालसा बन केबो सिनाय करे किन्तु जोंनि बुबगरा से बन सिनिरु आहाय के बतिनि नोबेल प्राइज बो मानो आबसे तिनि निनि लाइ बुमानि हिंगाकाय हुकुम मुकुम कस करिखा बंनि सिमिचिं तंसु आबन बांगासे जों तिनि सिनि सेल्फ डिटरमिनेशन कक साबनो एक जराव दं सेल्फ डिटरमिनेशन का तो वान सुगो जाता और देश ने खाबि थांसेनाय हनै आहाय के बिकरा कलस जिनि बा सेल्फ डिटरमिनेशन कक साव हनिसे बरनो अरेस्ट वारेंट सने बर खलायो तिनी दा चन्दन त्रिपुरा समझौता ने केस माजा जा ताबलागा पायाखौ बरबो थैक्या वान सुइनाय न तिनी बुइनि सिनमोन का जों रेसपेक्ट रु बुइनि कालचार का जों एकुमुलेट खायके नाखा बुइनि सामुनबो जों नाखा किन्तु आनि सामुन आं जागोना नों तानारि हमपानो आं सिबि जागोना हमा पनिसे नो नों साइमिया यु कैनॉट आं प्रेक्टिस खायगोना हने साकाबा नो यु कैनॉट प्रेक्टिस बरन तम फायके सो आबन बागे आंनो साना मुसुगु ह तेरो सियाम सिंह हने खायसे खाची रंग चिफ खायसे खाची रंग राजा जागु बजेफ्रु ब्रिटिश बाय रमै दा कावतरा थांजागो बन साउ तिरत सिंह नों जुदिनो बासिना मुसुगा गाकाय नों सिनि स्लेब नों मा बासिनाय निस बतम साफ्रु ब साउ आं जुदिनो कथानो तंना मुसुङो हने का आं आनि बरंनि आनि दफानि चिप हुइना कथां तंनाय तबो आं बुनि दफानि सेलेङै आं कथां तंला थैके आं आसे चिप आसे राजाङैनो थैनाय हने ब तिनि सावि थैलां तिनि मेघालय बिनि बुमुनो मुइतो खलायै तिनि बर्म स्टेट हलिडे रखा 17 तारिख जून दा जुलाई डिक्लेयर खाइ रखा आं मा साहका आं आनो खर्च आरो हाई कुन एडवोकेट जेफ्रुस तिनि हलिडे नि साफ्रका आं साइ खना रखा ओ डी टू डी बस हाउ आरे नों बाके तिनि हिस्ट्री साइमानसा हनि साउ जों जुदि न आज इंडिजिनस बरक आज तिनि हुकुम मुकुमु कुबि कुबि न खाकला फेले बखर सागा तिछावै अ रिसार तंसा अ फान केबो सेबि माया हनि जों जुदि तंग बासे तंनो मुसु खागाकाय नों आं जतन सागमा थानाय नों आं जतन मा सिनाय आबा हेकेसे जों सक्सेस जों मानाय तिनि अबन साथे साथे आं साना मुसुङो अ सेल्फ डिटरमिनेशन ताम तिनि नरक से अबर आकेस जतन सोलोङै आकुबै रुमानि यागलो नरक से अ तिप्रा सारनो अ तिप्रा हानो नरक से फाइनल डेस्टिनेशन रुइने और जे आतु दाइसो आतु तमने बर मानलिए ताइ बर ताबु जे खाइसा जे कथा तस बर खाइ थानाय किन्तु आबनो आउटकम डेलिब्रेशन रुना बागै आबो हमके नर युथ नर किन्तु नर बो हुन तका अरे
asa kos sab khaine ani nog an baba tisa kalang thaka tin tala anar ang sebe kalaga an gari tongo nangwan sugya nor khana engineer rok tini lik chomne bazara bujakpu nokse paina thangma se aba hai ga ka ni na tin tala cha tala dalan tongphano nini sinumung kun din tongla abon satha satha ang tini sana musungu jeng tini nugo sini total 10,494 square kilometer ro ADC busuk tong 7,491 square kilometer a 7,000 in bisingo 100% ne forest land jaga ne bisingo 20% ka ADC tai 80% nga ketamo forest land all forest land ka sabo malik of forest land ha sabo malik of bolong ne monfort student saidaman abongka Union Government of India ha hangka ADC hangka chung sanlai tongo IPFT bo sanu ADC no Tripura land ru dehnoi of 20% the chung nanai jepru Amit Shah by meeting ngo apru saka nang sungo juduno ADC elakano runani ninga kai including that 80% of total forest land of ADC area chungno rudi 7,491 square kilometers chungno rudi santai great Tripura land was Tripura land was independent huni was chung but we are happy with 6th schedule tamka chano full pleasure power rudi आपका साव ना ये तो बहुत मुश्किल है बाहर रहना ही नहीं साव तानी माया हंगे ताबू आज हुल स्टेन बिसंगो सिनी फॉरेस्ट बुसतों 60% फॉरेस्ट तों 60% फॉरेस्ट हो 35% more than 35% टिक 3 काजक पाइका सेगुन बुफा काजक का अब ने या गलो ताम पाइका rubber tabu 10% cross khaitong hantai I know tong any inputted plan je kuno plan hatane je monoculture je plan judin phaiken ga kai not beyond 10% nang total forest land bising nang abne bising kai menya kintu tinoro follow da khai ses tar mane 60% bising 35 plus 10% ga busa phaikia 45 tai bisu tongse tai 50% se bolong tongsu abun bisu ko sa tabuk phaide recently am newspaper nukha palm oil plantation in phaijau ka hari tam na palm oil plantation jokon ta idea ma kha ka keno ang abun tui social media through to interview na jakha notice page scholar rabo Instagram te interview na ka nor nai di kita nahana rok salah botong buri botong ane interview kaina buri si notice ni baru tongo bahasa tongo Bangalore bahasa tong Pune bahasa tong Delhi bahasa tong notice ho ang apru no saka palm oil kai kheta mung san ang no palm oil jo tum se bisa kai jo goboro Indonesia Malaysia Indonesia ang kai bong ni mane forest land ota bong hingga ka arata mutong bong na jago watu je phaimani 6,000 mm per annum water phai in India busu only 1500 only 1500 hingga chini notice hingga kai prai fluctuating near about 3 to 4,000 abo se tini Malaysia Indonesia palm oil no destroy khai tongo ang thanai June maso ang thangi phaje Indonesia te Malaysia o boro destroy khai tongo rain forest boro destroy khakai palm oil kai mani abro taka palm oil no boro destroy khai tongo khai mani jaga kaisa area tongo jemon tabu Khowai area kiba Sipajal Gumti South Ahakerato. A area what I
फरेस्ट डिपार्टमेंट रक कुनु फान खाइमालिया आरो इंडिजिनस बरक साका नो मोर एनाफ इज एनाफ हंका बरतान खारो बन आप फरेस्ट सम्पद प्रिजर्व खायो आ जागा नों जतन माननाय जत क्रिस्टियान माननाय केनु निन त्रिपुरा हाबो हंगा के तामतो कुनु परिखान तो आबो छ ताबो तामो 2000 हेक्टर ता आबोनो यागुलो ताबो आबोनो बिसंगो 530 हेक्टर बरक पाम ऑयल प्लांट कायनाय पाम ऑयल प्लांट कायखे तामुना नों सायदामा ताबो ता हायसे आगे तो ओवर फ्लो तुइ फाय दङ ताबो तो तुइ सेमालिया तामनो बागे राबर काय अथच आं एगेंस्ट राबर प्लांटेशन किंतु 2013 नो जेब्रो त्रिपुरा लैंड रिफॉर्म एक्ट ना अमेंडमेंट खानि थाप्रो जॉइंट एक्शन कमिटी आज कन्वीनर जों जतन पाल खाये जों आबो तुइ सभा खायलेके आपनो का साबर राबर न अमित खायरे सते कायमालिया तब उफाना त्रिपुरा सारक जोंनो जलि जांनाय ताजा यांनाय हनि सावो जों सागाना राबर बो मा कायनाय आबो परसे 100 acres के 100 कानी लिमिटेशन काय बर सीलिंग खलायो किंतु राबर कानो परे चिनि बुसे क्लाइमेट चेंज का बुइखा सालायो राबर तंगो से त्रिपुरा सारक गनां साय परिमाण हनि सावो नरवान सुनायला 7 बছर जेखाय लेबर खरच खिबेगा कोका बाबुखाय बिनि जे इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट खाया तिनि राबर राबुइ फालै तिनि 3 लाख माग हाकाय आबनो बवान सका दैट इज माय प्रॉफिट आपका मार्क्स केजी पाइसे नाय आ कड पाइसे नाय हा आपु जे बवान सो कत अथच बिनि जे रां थांगन लु नावै आपका बवान सुलिया 7 इयर्स बस रां थांगन नाय आबो पाइका ना ताब पाम ऑयल काइसे काइ खेंगा काइ पाम ऑयल पार 3 बस 3 नां साइदा मनर मिनिमम आंगो सगांगो कक साप्रु आं 100 नो सायो 30 to 40 लिटार नि साजा काप्रु minimum 300 to 400 liter per day tui nangu boron timanai neng bahka tirnai hangkai आज इंडोनेशिया बा मालয়েशिया वो हंगाkai उ जे बन रेनफोर्स जे 6000 फाइमने आबो बा मोटामोटी काबरे सुं बौनी केनो ताबका बरोबर रियलाइज खाइका क्लाइमेट चेंज से बागे वातिरबो कमुन खा ताका बनरबो तियासे करिखा हंगा ताबो ताकलाय न नुखना ब्लो वाति फारा फाय फाया बस हंगा नों ताबो पाम ऑयल जुदि न काय खेंगा काय आनो सकागम इनग्रेशन खाइका हने पाम ऑयल काय तिरलाय मन नुगो आं आनो बुइ फुटो रहर नरक जुदि न आबनो इनिशिएटिव ना खांगा काय तामनो साइदामा पुइला का पाम ऑयल काय मने तामन तै नांनाय क्लाइमेट चेंज नष्ट खाइनाय ताइ ननो डिजीज टु होनाय ता कसे न पाम ऑयल तामनो बागे बनक बोई मार्केट ऑफ बेसिक यूज खाइ साइमा बंग का दाम कम आबन बागे न डॉक्टर साव तिनि को दारो तंग डॉक्टर रो फास्ट फूड ताचा दिनि साव तामनो बागे बरो उ थगनो यूज खायो आबो साखे तामन नों सिलिमनो नायखां काकाय जिन बॉडी खायो नों आबो साखा निनि खाखलनसै बहब से तरि फाइने मखां तरि फाइने तामन अ थक साखाय निनि हार्ट प्रॉब्लम फाइनाय निनि लांग्स नो अटैक खाइनाय निनि ब्लड नो बनस्ट खाइनाय निनि उनको नि पेचा जे निरो जे बैकग्राउंड बिसिङो तंगनि आबा तरक तरखा बन नष्ट खटि खाइनाय आबन बागेनो ताबन र नुंनाय जे बुसु जरतै आबो खटि खाइतो हंगा आं तिनि आबन बागे तांगि सां जरा किसनाना हने कारण दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म अब हाके ताबुक जे नरनो खदाने साइरो हनन आबन बागेनो पाम ऑयल काय खके ताम खाइने बरक आ जागा से बरक नानाय ताबुक ननो स्कीम रनाय राना कायदे हने कायबो करके बर जागा नानाय तामने बागे 1996 रग सोशल फरेस्ट हिन्दन बुफा काय रेखा उलका बर अब फरेस्ट काय हुने फरेस्ट डिक्लेयर खाइ रेखा अब कायसा लास्ट आं ताकसे साबि उनाय ता कायसा हंगे तमो फरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023 सेनि द फरक केबो आबनो न तुयै इशू रेस खाइने करे नागारं थांनाय दि मिजोरं थांनाय दि मनपुरं थांनाय दि बर ऑल दि जे पार्लियामेंट्री में जे कमिटी खाजां माने आबरं थां बर ऑल दि मेमोरेंडम थाङै से बर खरियो जमा आं जॉइंट एक्शन कमिटी जॉइंट कन्वेनर मा साहका नर रेडी दा नै किंतु
uniform civil code abo ka bor rohaka uniform civil code abo botong ko yaka 1 minute tong ni saja ka amag saimangla kamsu uniform civil code kedutam kai tinini o je theme by tinin o jorawo obor belai senang tongman uniform civil code khatam khaine joto se ek khai risenai hangani ase tiprasan custom tong an culture tong tam se tini jeng hindu lo kana thanga ka jeng kagi manya karena constitution doesn't allow us hindu law doesn't allow us karon chin un custom tong aba tamung thanai aba kamai thanai chini chinmung kamai thanai abon bagi abon no sung issue address ma khaine hengko tabu forest conservative bill tamo tabu borok sawo je ti jeng edc elaka no sung product khayo woni sin ko thachi chin woni si officer sai thangka kendu bo borol kha thikana sala saga ku bukha tongo ba habin official thamro gai musu phana saragya karon tai alaka colleague rok tonga ko habin ko boro sa sai ro ta hai khai ne hanga chin boro bujiya to phana hanga nai di tabo tam khaine forest conservative bill ko conservation bill boro joto kusu ownership boro mas na sinai nama por tam khaine boro aro mining khai paine ni gas tlang ni petrol tlang joto kusu tlang na hanga nka landless ha nka ni jaga chgring thane nang boro nu muya phaisa na o jaga bo mannai madobo aso thang protest khaima se rang posis lagda bujin ya par jafa maling na aso base rang chalai bo abno khlai de hinse ri rekha ulkha mujoli thalia abon bagan tinang sanmu in short jara krin bage kebo judi no oba hake temo khnanan bage jeng seminar khaimane salsa achugi khnanan toga jeng khlaimano tini na hai abon bagan ang tini sanmu songo je o je tabu ang je sai thamani these are all burning issue abon bagino youth as an agent not as an agent of change for self determination nor tinino nor one suli nor bokrogo kubi as a youth as an individual and contribution the khaimana and society no ani dofano ani hano ani mane mukti no and yasak the mano ni norok ma wan sute klai abo hakai nor judino soba khai thangma ga ka jeng saksak sangnai ta ka se last ang no sanamu su je tabuk sung political right is harmony. What does it mean when we say political right? Obongka or political right ka sin is a self-determination. That where we can govern, where we can decide, where we can make a decision what to do and what not to do. And custom and culture and born and policy answers salamai nungya aba hake जों जता सिनि सेल्फ डिटरमिनेशन सिनि राइट सिनि पॉलिटिकल राइट आबो माना नांनाय आबन बागैनो आं बिसे कक सालिया जरा कम आसक सावैनो आं पाइसनो तमखाय कायसा कक साइ थां ननि जे वान सुना बागे it is better to die in a young age for the cause. It is better to die in a young age for the cause than to live like a old oak tree without bearing fruit. Abno muto nardi, sarai pruno thima sawo. Dog pane bagui. Kentu azaga ang bufang ngui betai thai mania agara belai simi khikla ye borno jala khai kuno lap kari ni sama ko. Bela bela ke hambai. Thank you, indigenous people. Long live. Come back. Hambai belai keno sarno bo nangkok makok sama babe. Tabuk jung joraya fornai engineer Godom Riang ex district president TES dino bini nang makok thini babe. खुलुम खाजा तो
जे साना मुजुमानी बेबाक न साजक पाइखा माइरा बहो कुइ पाइखा बा I'll just take 2 minutes, only 2 minutes. Okay, ani sekango sai thane rangno dotono ani khulumbaya pharo belai nangmani kokno sakha ang koekta note thai tumani abo bo sai paikha gain thani tabo content secret khatamo sanai phiaba tini ang belai khe tongthoka je ang tini o indigenous deo manjak phaika hine and bukhao kisa tongthoyang mani karon hungkha tebu borok bangna nango indigenous ni just spirit indigenousness ni jeta tini bukhao tongnani spirit tongnani abo tini bisingo je nangmose krei sing tongo haima tong abo tini jotoni no kaisa responsibility next time je chung jotono je oro phaini rok chung jara chung chakri khaina rok ba student rok chung jotono khoroksa te konai no ti phaikan khae chung oro te full pack thaimana hini mansubo chung kubama no khnaka or 2 minutes ni bisingo ang tamo sanai ang waisa one sugo as the indigenous man I'm no less than anybody chung Japan ni history no nai khangke Japan ni tongmung puilat bor ni kaimung chumung no nai khangke bor bo indigenous play Chinese ro nai ni di bor di the history no nai khangke bor bo oma hai play bor no kesa kaimung chumung tong bor no kesa traditional dress tongo bor bo agi oma hai no tongmani chungbu tongi phaikha tabuk it is the time ki chung tabuk chini jeta thaijing khoroksa chini speaker sai thangmani je chini brain by te ono borok ni brain no borok okono analysis thainai mani we are no less than anybody to kaisa tuno jeta tuno butharo that is what omokhe thaijing samani chungba tribal blay chungba hai ungmangla blay chungba asu jarano tongna nangnai blay chungba ST facility maya ke kaimaya borok blay never ever think like that oma haita wasudi I am no less than anybody Japanese rok jodi o jaga sogima gangke angumano ang tiprasabo mano tabo chung tamo khlaitai as all here individual chung je tongnai rok jotono ang kabokna mungchungo je chini chamung chini kanmung je busuk naithok chini tradition je busuk naithok chung abono promote ma khlainai tini ang phaifuru ani nogo kaitham kabri iko je chini traditional kanmung tongmani abono ang khibi phaikatan ba katal paina hini tini indigenous deo first time o meeting of family bagui angoro thangka bo tai dung thangka ang dukano thangmani unglia tesa lincoln ni oro nogo thangka lincoln riang professor ni oro thangka boke pois thangka oro ani bagui separately tonani bagui ang wan suka this is very bad of me ang khub mane ni sakno belai kheno mane abo irresponsible as an indigenous man I feel like that so chini food and culture no chung promote ma khainai chini brain no chung program ma khainai je we are no less than anybody chung je borok ro chung nagara ba dini khasi rok thong jibuno indigenous borok the develop indigenous borok kuntu chini o hanio o jaga chung sogi mano we can do it we are meant to be that thaising chini khorsa speaker okra cyclang kha especially chuno jeta nosto khai tongo hibake about this drugs himri ni chini tomung haya hinde amti doctor all of us chini jotoni nobo daito we should stop them ta khaidi please don't do this about chini o NG rogo participation tebu kotorma khaine we have the responsibility thaising chini takho Anthony Samahai it is better to die young without doing anything no sorry it is better to die young by doing something for our community than to die old doing nothing amo belai ke ano mane it touched me from inside so apani bagai jotono ang mas ho let's change our thinking pattern let's change our way of living from this day to the next day to our next generations to come chung borono jotono no chung masanai that we are no less than anybody and chini
taku buku rapno sana musugo you know day to day chini bagu chakri bo belai tapung tongkha chini thaising samani why people was demanded because tabuk chung 33% nung iko khainai di you do the census actually chung hoito ba 28% chung thakna tabuk ba 25% chung thakna accordingly quota bo haino komi nai so we need to fight for all these rights and also chini jeta entrepreneurship and tini test ningomas how we must have a library we must have a informative center je jaga chung joto borok oro information manai chini taku bukurano bo jaga thang khangkai bahai ke bo successful man nai oma hage chini platform nango oma hage chini website nango so chung amte hage kisa innovative chuma one suk nai I want to tell one community ang bumung sayaro borok joto employee ro rang khongo Dillio IS coaching runani bagi I think some of you may be knowing it chung la tangi maya ba kobang ma chini student of rang puja kri ni bagi pori mayang tongkha we are so much in population chiti prasaro employee ro jara in iko kisami income thai tongnai ro chung joto mile contribute thai kangke chungbo of community haike Dillio IS pori nani bagi sponsor thai man so chini thoughts no chung change ma khainai take is ang last but not the least ang jeta sana musulmani as a tiprasa tini oro ang nubjago chini tiprasa community ni bisingo 19 tribes tongo koita tribe heka baro it is our duty jo tono oro rengna ni bagi everyone must come and feel the spirit of tiprasa should be our first identity khoraksa nagarab no nagarab ang nagarab by torjakse ang iben nagamis kaham ke saiman ang nagalo na thangi nagamis sakang ka no romi simai ano sema in sa baro oh you are a sema you are not tripuri in sao nagaro ni thani sunani tamo if you find no khoraksa nagano Dillio mala kangke hey brother you are where from you are I am from Nagaland I am a naga mini first identity tamo naga oto naga ni bisingo kobang ma dofaro to mai kaisa bai kaisa kok similia lotha bai au kok milia au bai sema kok milia sema bai angami kok milia angami bai chakesa kok milia chakesa bai mau kok milia mau bai ni konia kok milia but they are such a spirit born unity spirit to they are naga chiri tiprasan ba maximum dofar kok simili se tongkable so chiri joto ni no responsibility ching first our identity should be tiprasa first our identity should be tiprasa nung sabo ang tiprasa si nini title le ulo sa khainai nini title le ulo sa khainai therefore and takisa jala tongagat omas hakamo but I'll keep it for the next time ang oma haki seminar for the unity and oma haki seminar for the betterment of tiprasa chini wansuk bano take isa kuchuk take isa kaham tharen bagai please organize a separate seminar for that I please request the JC for this we need this we don't know what we are chung sai semia chung sabo je kono chini tiprasa ni bisingo o tiprasa je concept no subaina na kangke chung bor bai thangi counseling thainai nung biang ni phai tini ang te sana muchunglia ang o din ni bagai ang imang nayo jebro chini indigenous borok no innovative borok si borok le tiprasa le innovative borok song khai ni sawano hambai jotono thank you tabok sini kisrapsan kore musamu jengir jangnai abon pore jeng lunch break hai nai and bolon dia soni kisa koyo oche ro kisa nonan bagi
Only
Hello. Hello. जादुले ओ तंखमा खबर पाया जादू चतले गिफिले থাকে এই ওলে বরং নানি জরে Bayar ini tu nak ada level lain tu baca. Hanya level orang bayar. Aslang le, oh bisi oh wes asep ayo, jadu, oh level bo, hai mani jauh. Oh, oh dah cikgu, kayak kau sedih bang. Oh tidak, ini tu nak ada level lain tu baca. Oh tidak, hanya level orang bayar dah.
Wani bakarok waki pai tani bakarok toki pai ani bakarok on betul ani bakarok wapedi wani bakarok waki pai tani bakarok toki pai ani bakarok on betul ani bakarok wapedi budi dacika roki bacika budi dacika roki bacika lebang roki masala nai kai di jaduso lebang roki masala nai kai di jaduso ikole masai ikole mati ikole makam roki jadu ikole makam roki ikole masai ikole mati ikole makam roki jadu ikole makam roki ikole masai ikole mati ikole makam roki jadu ikole makam roki jadu ikole makam roki budi dacika roki bacika budi dacika roki bacika lebang roki masala nai kai di jaduso lebang roki masala nai kai di jaduso dinile dinile la paru nai hey dinile dinile dong kanisa dinile dinile no kapinala oh bacika oh bacika oh bacika oh bacika lebang roki masala nai kai di jaduso lebang roki masala nai kai di jaduso jai misi mole melayo bangku kai tayo wapicendoro bumani kenai lebang batayo sago lebang batayo nadu lebang batayo jai misi mole melayo bangku kai tayo wapicendoro bumani kenai lebang batayo sago lebang batayo nadu lebang batayo hey dinile dinile nakapilala hey dinile dinile nakapilala dinile dinile nakapilala hey dinile dinile nakapilala budi dacika roki bacika budi dacika roki bacika ramai masala nai phai di jaduso lapang ramai masala nai phai di paisa budi dacika roki bacika budi dacika roki bacika lapang ramai masala nai phai di jaduso lapang ramai masala nai phai di paisa labang dari betayani 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 budi dacika roki bacika budi dacika roki bacika lebang roki masala nai kai di jaduso lebang roki masala nai kai di jaduso dinile dinile nakapilala jai misi mole melayo bangku kai tayo wapicendoro bumani kenai lebang batayo sago lebang batayo jadu lebang batayo jai misi mole melayo bangku kai tayo wapicendoro bumani kenai lebang batayo sago lebang batayo jadu lebang batayo dinile dinile lebang roki hey dinile dinile dong kanisa dinile dinile dong kapilala dinile dinile dong kanisa hey bakha basaksa toling basaksa bakha basaksa toling basaksa lebang roki masala nai kai di jaduso lebang roki masala nai kai di jaduso hey bakha basaksa toling basaksa bakha basaksa toling basaksa lebang roki masala nai kai di jaduso lebang roki masala nai kai di jaduso lebang dari betayani 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 lebang dari betayani
Hello. Hambai TRI college no borong ni naik to lebang musamung punang bagai. En tabuk angin naik ini student no kau ni musung go borong ni musamung ni bagai ready dong na bagai. Ketal tong boyar, ketal jora, ketal jora no mutang kini bau ni kasih musamung, ketal musamung modern dance saja kini ena kini usture rago dance of prepare kakya, and sini ena kini musamung no seng, tapung nong musang kai pung nai, hambat.
Hambai ena kini deng serengai rangno jora bai gedalainya kahama naito musamung pungna bagai tabuk ang monfur ni deng serengai rangno koyo borong ni musamung musai pungna bagai.
Tabuk TRI College no bung ni musamung phungna bagai ready tongna bai kojo.
tabuk hain hai singno hukumuni boyro tlangi thangpinai TRI college boromni lebang mosamuni bisingtui borok sorry mamita mosamuni bisingtui hain hai borok singno live mani arot tlangi thangpinai
lo sabai ai hamani nugui masisa haza ai hau mai chile ai tu lai ke nahui to to sa ta ko ai bati bo phani ai at ka kana rudi mai no ruai ai bukan bil tani kasih warna rudi ba no ruai ai bati bo phani ai at ka kana rudi mai no ruai ai kakang ba ni bo ai mo ma ya ko ai kisa sili ko ai mo ma ni bo kakang ma ya ko ai kisa sili ko ai kakang ma ni bo ai mo ma ya ko ai kisa sili ko ai phani ba ya phani ai phani sa lai ro phani ai phani ba ya ro phani ai phani sa lai ro phani ai maya ba puni ai phanga kai sini chudai kiti kana ai maya ba puni phanga kai sini chudai kiti kana ai maya ba puni phanga kai sini chudai kiti kana ai kayo ko sanya ai kiyo ko sanya noksu ko nani ai kisela ko sanoya bolo bolo ai meme bo sanya momo bo sanya ai noksu ko nani jide jalapa bonoya bolo bolo ai kayo ko sanya ai kiyo ko sanya ai noksu ko nani ai kisela ko bonoya bolo bolo ai jalai ni kudu ai asaba kaya sini sampai sabelo ai jalai ni kudu asaba kaya sini sampai sabelo ai jalai ni kudu ai asaba kaya sini sampai sabelo ai jalai ni kudu ai asaba kaya sini sampai sabelo